tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe mwami mana tuzahora tugushima. Ni kweri ko utari muri Alarme buonye ndi en distance tandukanye n'ubu no mu ijoro twaba turavugana nabo no mu gatondo ibiki na biki bene byo, donc turi en contact even nubwo hari distance ni long distance ariko turavugana ndacariyo ariko sinoje muri repetition ari uri umupapa cyangwa cyari umusore? Ndi umusore mukuru, umupapa ukiri muto. Mungu ni yule genda twumve jana hata leo mile habadiliki. Yeye ni yule komeza ijyo. Mungu ni yule jana hata leo mile habadiliki. Yeye ni yule. Hello bakunzi ba Bude, bakunzi ba Bujahi TV, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, umwe wese aherereye. Nibaze kumeze neza, wotameze neza nawe Imana irakubona, nta ibihe bihibinde umunsi ushaka kumeze neza ejo utameze neza, ariko byose ni Imana ibigena. Nko busanzwe mubimenyereye kuri kamera muri kumwe na Christabella nk'ibisanzwe, behind camera turi kumwe na Juma Jux witwa ngo BG de la Capitale, sinzi ko mumuzi namwe. Tubibutsa kandi gukora subscribe kuri Bujahi TV, tubafitiye filme nshasha Nobela, sinzi ko maze kubona amaze kuja ko season 4, ni filme iryoshe cyane. Wowe utarayiraba warahombye, novuga ko wahombye mugabo ntiyararengerana ko nawe ugenda ukayiraba. Muri kano kanya rero muri studio turi kumwe n'umukozi w'Imana, turi kumwe n'umwe mu vyamamare, ni cyamamare kweli turi cyamamare ngaho muri studio, numwe mu bagize umugwi Alarme Ministry ukorera mu gihugu cy'u Rwanda, ari no muri no misi tugiye kuganira. Nibaze ko abantu benshi bamuzi ku ndirimbo za Alarme, muramuzi cyane. Tugiye kuganira, twateye iteka no kumwakira muri studio za Bujahi kugira tuganire twumve byinshi atuzaniye. Mukozi w'Imana turakwakira kuri kamera za Bujahi TV. Murakoze cyane. Kugira ngo abantu neza babashe kumenya uwo turi kumwe, urashaka kuturimbira ari mu kamwe ka kandi nyine kugira abantu bamenye mbega turi kumwe nande. Muzihe bwo Izo wakuziho? Haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, mema yako mbele, wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Mwumvise rero turi kumwe, nashatse kugira ngo mwanze mwumve mbega turi kumwe nande. Nibaza ko abantu benshi mu muzi, ku bantu basanzwe bazi Alarme Ministry n'umugwi, cyangwa navuga ko ari abantu navuga ko ari nka ko mbe ntawe ariko ni umugwi juste ni groupe ya, ni groupe y'abantu yitwa Alarme Ministries. Benshi ngaho muri barabazi kuko dukurikirana indirimbo za hakurya turabazi. Nibaza ko ahubwo byo byiza ukuyemo amarori kugira bakubone neza kuko uri ziya ndirimbo ririmba ntuwamba amarori. Merci, byavuye n'izuba niyo mpamvu nahize ngashira. Nibaza ko murumubona neza, abantu usanga baraziya ndirimbo muramubona. Ku bantu turakwakira ku bantu batari basanzwe bakubona n'ubwa mbere, dushaka twakire ngahanye uribwira amazina abakunzi bacu, mbega umuntu turi kumwe yitwa nde, avuka umuryango w'abana bangahe, yavukiye he, avuka ari wakangahe iwabo, yavukiye niba ari ngombwa. Merci beaucoup, murakoze cyane. Amazina nitwa Joshua Ngoma cyangwa Josué Vivana nuko ushoboye. Ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, nkunda Imana ngakunda n'abantu bayo. Mvuka muri Kongo ni iwacu.
donc niyo originalite n'ubu ni iwacu niho nimva cyane juste ariko nakuri hano i Burundi namaze iminsi myinshi naje nkiri umwana nize hano iri hakurya mu buryo nyine bwo kungura ubumenyi no kubemana nyine yes mvuka mu muryango w'abana barindwi bakobwa 5 abahungu 2 ndi uwa kabiri nkurikira sister nyine mukuru yego. Okay, mwumvise rero ko turi kumwe na Ngoma Joshua canke Josue bivana bahora bavuga ngo bivana naho wize. Ya voilà. Joshua canke ngo Josue biterwa naho wize. Biterwa n'ivyo wize. Reka tuvuge ngo karibu kandi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ku bantu tukumenyereye uri mu Rwanda ni urumva ko yababwiye ko yakuriye ngaha yiga amashuri ya mwamwe yize ngaha. Mugabo urumva ko abantu benshi bamuzi mu Rwanda mu Rwanda ari muri uwo mugwi wa Ram. Mbega ko ikuri ngaha bimeze gute ko tutakubona kandi ahubwo warumajije ngo wari wagiye hariya kugira gute se bavuze nyuma noneho mbone kugira ukuntu ndi hano deja bamaze kuvuga ko wari wagiye eko ya byagenze gute rero ngo bisange ngaha kandi okay merci hano mpamaze iminsi kubera ni mu rugo ni muhira niho dutuye n'ubundi nagiye hariya mvuye hano ndabishimira Imana cyane ni impano Imana yampaye n'amateka maremare tuvuga n'undi munsi ukuntu nagiye nsaba Imana ndabwira ati Imana uzongera ukuntu uzongera iki niki hano natanguriye hano kuririmba si natanguriye muri Kongo ariko no hano nyingenda giraga gahoro hakurya mu Rwanda babona nyine performance yanje baraza barantwara nimba rukungura nimba bwira ati sinzi nico mbishimira Imana nabanjije ahantu hamwe bita Icangugu hafi ni Bukavu mvuyeyo nje Kigali nyine naho bene uko muri transfer niko nobyita nk'umukinyi kwa uje umukinyi ava muri equipe imwe performance babona bakamujana mu yindi noneho nje Kigali za kwisanga muri za l'armée n'ahandi nko mu w'Imana hatandukanye Imana ibishimirwe rero none naragarutse rero ndi hano ndi muhira mpamaze ya peu près 2 ans yeah dushari jambo gatse navuga ngo tuzubiga kwa mu nyuma kandi je urumva si uko bigenda kose simperanwa je simperana ubuzima bwa Joshua kuva kiri umwana bwarubuze mu meze gute nakuze ndi muri ibi ngibi narabikundaga kubera ko papa na mama barabaririmbye banje no repetition mu rusengero numva nenda bikunze donc n'imiryango yacu benshi bararirimba nyine donc nkura numva nanjye ngomba kuzoririmba nyine ndanabisengera mfata umwanya wo kubisenga ariko nkirunga ntazi ibyo ndi gusenga ari byo Imana igenda ibikora igenda nzamura gahoro ubu ngubu ndaho ndi nyine wenda Joshua ni ryari urumva ko yakuze ari umwana nuvuga ko ari umwana mu rusengero ko bari bakijijwe bamutwara muri Sunday school niko nuvuga Joshua ni ryari yaje kwisanga neza ahagaze mu murimo wo gukora Imana mu buryo bwo kuririmba voilà bon si kera cyane ariko kandi ni kera niko nobyita natangwe nyine muri Sunday school nkiri umwana ndibuka nagiraga isoni urabona sinzi hano muri primaire ko haba ntuza ikuru bita sha ya music yo kuririmba karirimbira amanota nyine yari ikuru kimwe n'izindi nico kintu cansindaga mu ishuri handi hose narakubitaga ariko ico niyo natanaga 0 ibyo bari babizi byagute kandi urumva uzi kuririmba mugabo ofete nari mbiza ariko nkagira ikintu baza bita isoni mu buryo mu ishuri kuvuga ngo naririmba ibyo aho bari mwarimu yarazi ko agomba kumizero nkaritahana kandi mbizi none muri Sunday school nagezaho ndirimba nishaye kugira mbashe kuririmba neza ndi free karimba nishaye ngo abantu batambona iyo hirya abandi bantu bakagira nyine uruziga nkicara hagati ngakunda sasa nkaririmba abantu bakaza ninda ariko ririmba aho ngaho bagasanga ni jewe nyine rendo koronge nazamuka gahoro ariko kugira neza ngisangemo neza ni nka 2006 nyuma y'ubwishanyi bwakorewe bene bacu hano mu Gatumba nisanze ahantu hano Uvira hari kwa oncle nabo n'abarescape nyine bahariya mu Gatumba donc njayo kwiga shitse yo nsanga abara abacuranzi barapfuye abara baririmbyi barapfuye bikina bikibene byo noneho ncamfatiraho donc ndakomeza nyine gushika ngumye kuzamuka nyine gahoro ndacuranga piano ndaririmba mu rusengero bigenda biza nyine ngo ni hari 2006 ni mu kubihagaze mu 2005 donc byabaye 2004 ou 2005 6
Josh nkeneye urugendo rwawe nkeneye urugendo tutaraja muri birebire nkeneye urugendo rwawe mu mugwi wawe gushikaho wisanze mu tuzi ko Alarme Ministry ni umugwi ukomeye atari abantu bose bapfa kwinjiramo nkeneye urugendo rwawe aho hereye kugira wisange mu mugwi mbega bya bimeze gute nuko navuze niyo exode nagiye mva hano nje aho ngaho donc basa nabanguze nyine uje gutoza korari ya gutoza ku training kwa ngezeyo Kigali abandi no baranjana none ngeze Kigali Imana mu ijuru Alarme numvaga ko ntazoyijamo kuko nibyo nasengeraga Alarme ntiyabagamwe kubera ko numvaga ko ntazoyibona okay none kubw'ibitangaza by'Imana ahantu nasengeraga niba mu zindi bivuga ngo hari w'impamvu nyinshi zituma turirimba izina rya irandirimbo rero Imana yakoze igitangaza yinshishamo kirazira ko mbwo nanditse indirimbo ijuru yabonye ko ari ngombwa nyine ringira mbano ya nimba okay mbana kwita isafuriya y'Imana yatekeyemo nyine bijyo bigaburira abantu bayo none Imana ngo ibiciza yinshishamo iri ndirimbo ikigali irahitinga Iyi ndirimbo ntabwo uciye muri yo wanditse turimbiro gatojo tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe mwami Imana tuzahora tugushima urumva rero nyuma yo kwandika iyo ndirimbo nigisha korali nasengeragamo n'urusengero rwari gutangira aho ngaho abantu donc batarire turuva irahitinga ahantu hose nini Bujumbura naho ahantu hose bashobora kuvuga ururimi nyine rwumvikana batazi relma banyirayo batazi abayego noneho harashika nyine umunsi umwe tuja muri studio nyine niyo korali nja muri studio ya Kigali juste hariya nyine hafi na Alarme yakoreraga naho nagiye muri studio nja muri studio ya Alarme kwa producteur waho yari Mima mushwanzi wa Alarme bamwe baramuzi noneho iyo bagiye kugira uno iyi ni studio bamaze gukora nyine beat kugira ngo mubanza kurimbira producteur kugira ngo yumve indirimbo nyine mugiye gukora noneho imva turirimbye iyo ndirimbo ati no kubera ko mushobora kuririmba indirimbo y'abandi tuti nta si y'abandi ni yacu mwebwe noneho kubera bamwe babona ya Alarme abandi ngo ni Gisubizo abandi ya Healing abandi yabandi donc ntibari bazi banyirayo noneho tuza kubabwira ko ari yacu yakaraga ko reka nyine katari kanazwi bari bagitangura kumbe ni mwebwe no tuyisora aho ngaho niho Alarme bahise bambonera hari 2014 je pense itangura tubazanye turavugana baranyetegra grâce à Dieu nyine Imana iciyo nzira turagenda turakomeza n'ibindi byinshi twagiye dukora wisanga muri Alarme Ministry reka mvuge ngo ntigwavuye goroshe kuko ijya team ndayizi ni novuga ko ari umugwi washoboye gukora ibikorwa byinshi cyane za uzimbere ya za Healing twazimenye nyuma ya Healing ubundi yavuye muri Alarme buri okay ko twaje tuyimenya nyuma ntibyari byoroshye rero mwabyumvise uko byari bimeze byari byoroshye si ibintu nukubona umuntu ari karirimba hajya hanya hano kuri mugabo utazi imbega byagenze gute yashitseho gute Josh turi kukubona nga Burundi ubuze kumaze igihe kitari gitomya kiringa ni kweri ko utari muri Alarme buone ndi en distance numara tandukanye cyane n'ubu no mu ijoro turavugana nabo no mu gatondo ibiki na biki bene byo donc turi en contact even nubwo hari distance ni long distance ariko turavugana ndacariyo ariko sinoje muri repetition ari ariko bibaye ngombwa ko reco nterera donc gitekerezo support runaka nyine ndabikora naho no ndi hando donc ndacariyo juste ingoma Josh mwumvise rero mwumvise byinshi kuri we n'ubirana cyane mbega nk'akandi kabazo no kubaza uri umupapa cyangwa cyari umusore ndi umusore mukuru umupapa ukiri muto umusore mukuru umupapa akiri muto donc mu basore nyine bato bimiye abagasindimo ngasohoka nka umupapa akiri muto donc je suis marié ego Imana je gicuza nawe nyine barumugisha ku cyane gose ndabishimira ikindi kibazo nshaka kubaza mbega apara yo kuvuga ko uri muri Alarme Ministry hari ibindi bikorwa byawe ukora ku ruhande ego
nkuko nabikubwiye nyine je kano kazi niko kazi kanje nkora nda traininga abaririmbyi ndomu vocal trainer ndomu choir master donc choir trainer nyine ndigisha abaririmbyi batandukanye ndandika indirimbo n'abashaka bazuze bambwira yego boza tukavugana niko kazi kanje kwa nako ngako okay hari indirimbo wowe ufise ze wawe bon ziri nko hanze kugira ngo ushaka kugenda kuzira hano hari ziri mu studio zitarasohoka ari zasohotse ariko sinabasha gukora ama video sinamenyera icuri uburyo burahara ko sinamenyera icuri ku buryo nohagarara kuri kamera nyine kuzuba donc bene byo wenda mu video ariko hari yo mfite nakoreye nyine mu Rwanda yitwa Mbagare moje kuri nani YouTube channel yanjye bakayireba YouTube channel yitwa tubonera no kubabwira YouTube channel zinegera ryayo yitwa Josue Ngoma iyo Mbagare irahari n'utundi dukeya donc ariko sindashira indirimbo nyinshi nyine niho ko muri rero umuririmbyi kandi ariko kazi ki wawe uraturirimbira Joshua turirimbira je kugira ngo hariyo indirimbo ya waririmbanye n'umugwi Alarm hariho n'indirimbo y'uwawe sinzi rero ngo urahera kuyihe cyangwa uretse kuyihe iyo ushaka mbwira iyo ya ndirimbo yo muri Alarm apana ijya songa bet yindi usanga nkunda kuririmba igiswahili cyane abantu nyine erega ngato kicumba ani muri East Africa nayo ngomba nyine ku Swahili ni Congereza cozoza ngo Congereza Burundi nyine ni sakirirego ariko igiswahili nyine ariko cyane cyo hakurya je ndirimbo cha Tanzania cyane ariko Rwanda nta Swahili bavuga no ne kwa ziririmba au contraire ubo baracumba nabo bagomba kucuba bari muri East Africa why not badashobora kumva nyine igiswahili ariko cyane zagiye zikundwa za Tanzania za Kenya no ngahari nahano simbisi ngaho indirimbo z'Alarm zara training cyane sinzi ko mu eglise menshi wasanga ari byo sinzi kwanza bimenya nyine ndi hano ndirimbi amini neno lake alilosema nawe hata akawie ni kweli atatimiza ijapo sisi twabadilika yeye ni yule jana hata leo Mungu wetu ni yule Mungu ni yule genda tutkumve jana hata leo mile habadiliki yeye ni yule komeza ijyo Mungu ni yule jana hata leo mile habadiliki yeye ni yule urabizi kari indirimbo rero kuri YouTube channel yawe na indirimbo iri mu majambo muragerageje kuyumva n'indirimbo akomeye ukuntu naravye nagerageje kureba ku mugoroba kandi tubwira abakunzi bacu ndabasabe muje kuri YouTube channel yiwe yitwa Ngoma Joshua ni Joshua canke Josue Ngoma niyo ari kuri ntuza kuri YouTube ego hari indirimbo ziryoshe cyane kandi ushobora komeza umutima urazi ko anyu babaye ngaha kubera twebwe ugira baririmbe ibintu bikora ku mutima nabo babaye aho ngaha kubera twebwe dufashanye nyine dukururane turafashanya kuko ndavuga ati kajya karirimbo je kanyoheye sinzi ko ari n'undi dashaka ko kanyoheye no turimbira ko gato kujya indirimbo ivuga ku bintu ngo byo kubagara ino ibintu by'ubuhinzi barabizi cyane mu Burundi wenda barabyumva bobo donc aro apana mu gisagara mvuze ruguru hano mu gisagara tubona bihiye gusa ntuzi en fait irimo amajambo nyine akomeye bisaba ko umuntu abanza gutegera ariko hari ico nashaka kumeninga hari nice nashaka ko tuvugana ujoshige indirimbo cyo kuyandika ibihe byari bimeze gute ko ikirimo amajambo mengaruka kai cyane nari mu bihe byiza byo gutekereza byo kwiyumvira hejuru y'ubuzima busanzwe reka mvuga kuri kariyeri hari igihe tuza rero mbonero nakajya kubwira abantu etre star ni ikintu kitanabaho wanashima nta mustar aba nimba nahari sinzi ko atari ukwibesha ariko rero hari umuntu agera kumva nyine biraryoshe kwa ko
ukavuga ati kariyeri yanje hano iraryoshe mfite uburyo ubu noneho hariya rero naririmbiye abantu bagomba gucika intege ubundi ubutumwa bwanje Imana yampaye cyane nubwo gusubizamo abantu intege umuntu usonga mbele Mungu ni yule usikate tamaa ni rovimana noneho niriya nayo ni muri iyo way nashatse gusubizamo abantu intege mbabwira naravuze ngo ndi umuhinzi w'umurava donc murava mu kirundi sinzi umwete umunyamwete ico nshaka no gusarura ivyo nabivye donc no kwimbura ivyo yabivye yego umurima wanje nahinze kera nzawubagara kugeza wese kubagara mu kirundi ngira ngo birumvikana nzawurima nzorima sinanze kari kirundi okay bira kurima niko bijya vyo kurima nyine donc ugiye mu murima uratereye nimba ibigori canke ibiharage kujya babigira nyine entretien kugira ngo bize uzoje kwimbura nyine none ugira kugira ngo uzogere ku mwimbo bisaba akuye rero ico nashatse kuvuga hariya nuvuga ngo ni muri umuhinzi w'ikintu runaka tureke kuvuga wenda umurimo wonyine ikintu cyose dukora ni uguhinga ubuzima ni uguhinga uyu munsi hari ucitse intege ariko rero kubera ko utegereje umwimbo hariya utegerezwa kugira gukora cyane donc navuga ngo sintinye imvura y'amahindu cyangwa izuba ricanye nzahinga kugeza nejeje nzakomeza mbagare kugeza nejeje donc nivyo nyine muri kariyeri hari igihe tugacika intege twumva ko tubaye bored twumva ko tunaniwe ariko gucika intege ni ikimenyetso cyanyuma cyo gutsindwa byiza no kubagara nyine kugeza twejeje igitero cyaka bari none kubisigura nyine ndavuga ngo umurima no murimo nawe n'Imana isuka yanje mfashe nisengesho mvuga ko nzobagarira impano yanje umurinzi akaba Imana data nawe nyine akazarinda ico yampaye do birasigurika gutero cyaka biri mu bumva nyine wenda ururimi sinzi gusa biragoyeho kirundi nyine ariko nzobisubiramo mu kirundi tujimbere ndumuhinzi w'umurava ico nshaka no gusarura ibyo nabivye umurima wanje nahinze kera zawubagara kugeza weze sininyivura y'amahindu yica imyaka oya cyangwa izuba ricanye zahinga kugeza nejeje zakomeza mbagare kugeza nejeje mbagare hari umunsi nzeza ni nkuko rero iri artistique nyine ntapfa kunezerwa nyine aho ariko yumvise na beat imeze neza iraho imeze neza dusoza hariho ukuntu duhora tubona abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana abo twita kuri twebwe ngo bakizwa biga Josh guhagarara mu gakiza nyine ukahagumamo hari abo duhora tubona baririmba indirimbo z'Imana mu nyuma ugaca usanga bagiye bimwe twitanga ibyo kuririmba indirimbo z'isi kuri wewe urumva umaze imyaka itari mike uri muri iyo game navuga ngo yego ndavyo urabizi cyane bijya bintu mu byakira gute canke wewe nta ntambamye uhura nazo canke bigeze uhura nazo zituma uvuga ati kenshi impamvu ndabivuze baharano bashobora kuvuga ko bakunda kuvuga ko donc gospel atamahera arimo ari kuririmba biraho onye mugo ugasanga ugiye mu ndirimbo z'Yesu usanga ugize views nyinshi abantu barazikunze cyane n'akantu kakaza n'amahera akaboneka mfite ni ico ko ndabaza wewe nta ntambamye bigeze uhura nazo mu myaka yose ngombe ko ugiye kubivamo ushaka kuja ofisijwe ushaka kuja kuririmba izindi urakoze Bella ico kibazo waravuze ngo nta ntambamye n'ubu tuvugana ndazifise nyinshi zituma noje gushaka ibimfasha nyine kwihutisha kariyeri nkubwije ukuri kw'Imana nagiye mbona amakontra menshi hariya nyine narindi bakora sekila ba producteur ma maison de musique nyine nkuko bakaza kangwe please ngwino n'abahanzi basanzwe nyine bari nyine waretse kwisha nabi kwaza muri bino uko ashaka nyine ukuntu ubaho bigufashe bigire gute mu by'ukuri bari bakora bya ndabubaha mugani wabo bubaho ndabubaha dukora akazi kamwe bavande dukora akazi kamwe
gusa nyine mukorera ahantu hamwe nawe tugakorera ahandi ni imirimo itandukanye turimiramo ariko turarima twese mwubahe vraiment ndabakunda ariko jewe byarananiye mba numva kariyeri yanjye ari gospel ni naho rero hanavuye n'indirimbo ya Mbagara narigeze kuja mu bihe binkomereye ndavuga ati aha hantu rero ndiko nisha nabi iyo ngiye ko hari nkagenda ntavyangiye kujamwo ntabi ngiye gushaka juste nyine ubuzima Imana rero iranyangira irambwira ngo rindira turiye gatoya hari ibyo ndakubikiye aha rero ndarindira ico Imana yambikiye kandi hari ukuntu Imana nyine yaranje vraiment dushatse ko je nawe ntahura birashika yego nukuvuga ngo rindira Imana yarakubujije vraiment jewe nagezeho ndavuga ngo ndagiye muri studio nje kuririmba nyine ibintu bisanzwe iriya hari ukuntu bakora n'amakaraoke n'ibiki bande ziraza zawe ngwino tuguye contrat ibiki n'aba producteur ngwino tuguye contrat ibiki barambwira ati ingo ari cyo bita amalebo ngiye hano arahaba kambwira ati mezo runaka ngwino hano we turagufasha en charge turadukorera audio video marketing byose donc kubera ko ijwi ryawe ufite turashobora kurimo ikintu runaka nawe ukabaho nyine nagiye umunsi wo kwandika contrat Imana ikantumaho umuntu kagaruka undi munsi ngasonga agenda kandi Imana ikavuga ati no kandi bien pana byintuze Just ndakeneye part 2 usigura Imana ituma umuntu uburyo njyewe nibyo yarabinyankiye kandi numva ko nyine nzoguma muri gospel nyine dushikubera iki Imana inda gutuma undi muntu ituma wewe itaho bikwibwira wowe haruko yambwiye mu yindi way wenda ntasobanukiwe none ituma abantu kuza kunsigurira neza nyine kandi gatuma abantu batandukanye kandi batanazi n'amakuru batanazi nibyo ndiko ndiyumvira ko nukuri nkubwiye okay part 2 uzovugisha ukuri part 2 ndakeneye uzovugisha ukuri nukuri ndakeneye kubwira ko Imana ishaka gutuma gise bose ndabitahura kuntu je kintu kiri kuri jewe hama Imana itumye uwundi kandi deja turi en contact n'Imana tuganira none urasenga yego ndasenga urazi ko hari amasengero menshi abantu bose binjira mu isengero n'abapasiteri kubera iki bose batari abapasiteri kandi nabo ari abakristo nanje icyo nkene ko tutoganirako okay icyo nkene ko tutoganira ku kama ko muco kuko ari ibintu natabonye niyo mpamvu muri ngaho yadufashanye mu bintu urumva hari impamvu hari urashobora gusanga muri abantu muri eglise muri abantu ibihumbi 10 bingahe ariko pasiteri ari umwe kandi mwese muri en contact n'Imana Imana ishiraho umuyobozi w'ikintu runaka ikavuga ati wewe uzonkorera ibi cyo kintu ushobora gutuma no muvugishwa wayo nyine kavuga ati sinje gutora abantu mu isoko abantu bose bavugisha ariko wewe niwe ntumye uzogenda uzombwirira abantu bambwirira ubutumwa bwanje bikina bikibene niyo mpamvu rero utambwiyeje kubera ko ndafise iyo ngabire ituma bari bafise iyo ngabire ariko nanje ari yindi way ishobora kuba yarambwiye mu nyine yego bakunzi ba Bujahi TV mwamwumvise rero nje turi kumwe mwabyumvise byinshi kuri we dusa nk'abagana ku musozo niki kintu ubwira nk'abafana bawe akora abantu benshi mu Burundi batari bwakubone ngaha ikintu babwira mbega twitege iki kuri Joshua yego murakoze ofete izina abafana je sindikunda n'ukuri kw'Imana kunda abakunzi ba nkuko abakunzi abafana b'ikipe urabona abana intama mu rugamba siyo ekipe nationale y'u Burundi umunsi yotsindwa abantu bosigara gusaba bagwanira ko turabarundi tugane kuri ekipe yacu ariko bayivuyeho ariko iyo uri umukunzi w'intama mu rugamba mu bihe bibaho nico mugira ute mugumana donc abafana bariko baramburanye ndiko ndakicoge nari kuri hit donc ndi kuri platforms zitandukanye niriya ubu ngubu bambuze ntabo mbona ariko abakunzi rero banje bo turavugana bimeze bite biragenda ufite programme ubwo we niki two gufashika nabakunzi rero abafana muhinduka abakunzi vraiment hanyuma ndi muri studio ndiko ndategura ibintu byinshi ndiko ndanategura concert donc okay ndatangura neza imyiteguro ndiko ndayumvira nyine ndiko ndaraba ukuntu jogenda ndacara umushitsi sindamenyera neza sindamenyera n'abantu ariko ubiratanguye kandi ndabashimira cyane ko mwatwakiriye ubu murafunguye amayira
n'abandi nyine rero tuzobabwira minsi izoza aho tuzokorera nyine concert ariko batwitege ibintu byiza cyane cyane bana dusapoting tukene support yawe nyine batuzamura. Okay. Reka tugushimire cyane ko wemeye ubutumire bwacu Joshua kandi tuvuga ati Imana yo mwijuru ikomeze kukongereza imbaraga mu bikorwa byawe kugira tubone turyoherwa n'ibikorwa byanyu. Nibaze ko muri party tuzoganira byinshi tuzobarondera tuganira byinshi bitazi. Bakunzi ba Buja Hit TV emwe mwumvise rero twari turi kumwe twibutsa kandi ko YouTube channel yiwe ihari iriko indirimbo nyinshi zitandukanye nimwe mu kugira mugende musupportinge mukore subscribe mutere ingabo mu bitugu niko bavuga kugira ibikorwa byiwe bashe gutera imbere mu mwaka wa umushitsi urumva ntaramenya neza mugabo nitwe abarundi turakundana cyane sinzi kubizi ndabizi cyane cyane nta mutima mubi nta mutima mubi ibintu bizogenda neza cyane gose. Dusoza reka tubasezere tubwire ko mwakoze cyane mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV.